akomeza abane namwe twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro za Moto TV n'amakuru agezweho mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Njyewe nitwa Itangishaka Eric Manetsi. Anye nitwa Dativa Iradukunda. Tuje kubabwira ko ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangije mu mujyi wa Kigali ibikorwa byo kwemeza imyirondoro no gufotora abaturage hagamijwe gutanga indangamuntu koranabuhanga. Turaza no kubabwira andi makuru akomeje kuvugwa mu Rwanda hatati. Yego, Nyamasheke abaturage bahisemo gukora ibiryo by'amatungo mu masazi kuko ibisanzwe bikosha Manetswe. Yego, nitujya hanze y'imbibi z'u Rwanda turababwira ko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamenyesheje umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres icyemezo cya guverinoma ye cyo gukura abasirikare bayo mu ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka MONUSCO dati. Yego, turerekeza no mu Bushinwa. Ubushinwa bwateguje igikoresho kidasanzwe kizajya gitwara indege zindwanira mu isanzure Manetsi. Yego, hanyuma tubafite n'amakuru avugwa mu myidagaduro. Turaza kwakira Yotam uraho neza? Uraho neza Manetsi. Mu myidagaduro hagezweho iki? Yego Manetsi, turaza kurebera hamwe abinyujije ku mbuga nkoranyambaga w'Ikeza Pamela yerekanye ibaruwa The Ben aherutse kumwandikira ubwo yamwifurizaga isabukuru ye y'amavuko. Bayongere Rosine agiye gukora urugendo ruva i Kigali ugana Nyagatare n'amaguru mu rwego rwo gukusanya imfashanyo yo kugurira abana bo mu muryango bo mu byaro bakennye batishoboye impapuro z'isuku bakunze kwita pad bifashisha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza mu gihe bari mu mihango. Sibyo gusa kandi turaza kurebera hamwe muri iki cyumweru kigana ku musozo abahanzi batandukanye bakomeje umurimo wo gususurutsa abakunzi babo bifashishije ibihangano bishya mu Rwanda abarimo Chris Easy, Lisa Rumaga, Junior Rumaga na Paskizito nibo bakoze mu ngaso. Byose kandi turaza no kubabwira ko Kim Kardashian yashyize umuco ku birebana n'imibanire ye n'uwahoze ari umugabo we Kanye West usigaye witwa Manetsi. N'amakuru tuze kugarukaho mu kanya mu buryo burambuye. Yego, mwe mudukurikiye mutwemerere twibite gato tugaruke mu kanya n'aya makuru tuyarambuye. Mwese murayisangamo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangije mu mujyi wa Kigali ibikorwa byo kwemeza imyirondoro no gufotora abaturage hagamijwe gutanga indangamuntu koranabuhanga. Ibi bikorwa byatangijwe kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Gashyantare muri 2026. Umuyobozi mukuru wa NIDA Mukesha Josephine yagaragaje ko iki gikorwa kimaze gukorwa mu turere dutandatu kikaba gikomereje mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko muri Kigali kizamara ibyumweru 7 aho hagenda hatoranywa imirenge 2 cyangwa 3 muri buri karere igakorwamo icyumweru kimwe, hanyuma abakozi ba NIDA abo bagakomeza bakimukira mu wundi murenge bitewe n'imiterere y'uwo murenge. Muri buri murenge kandi hagenwa site zo gufotoreraho zishobora kuba nyinshi bitewe n'imiterere y'umurenge bari gukoreramo dati. Yego Manetsi, abaturage bo mu murenge wa Kirimbi uherereye mu karere ka Nyamasheke bashyizemo gutangira kwikorera ibiryo by'amatungo mu masazi borora akungaye ku ntungamubiri nyuma y'ibiciro bisanzwe bitumbagiye ku isoko bakabona batapfa kubyigondera. Abakora ibi biryo by'amatungo ni abaturage bibumbiye mu matsinda yitwa Wisigara mu iterambere igizwe n'abaturage 61 bakorera mu mudugudu wa Giserero mu kagari ka Muhororo mu murenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke Manetsi.
Yego, tukiri kuri ibi by'indangamuntu, reka tubabwire ko iyi ndangamuntu izajya ihabwa abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda by'igihe gito mu gihe nyine bazaba bakeneye serivisi mu Rwanda, abimukira n'abandi bafite ubwenegihugu baba mu Rwanda. Mutwemerere noneho dusimbukire hanze y'imbibi z'u Rwanda, tubabwire ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamenyesheje umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres icyemezo cya guverinoma ye cyo gukura abasirikare bayo mu ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka MONUSCO. Iki gihugu kiri mu byari bifite abasirikare benshi muri ubu butumwa kuko kuri ubu gifite abarenga 700. Ubutumwa bwa MONUSCO bumaze imyaka 27 muri Kongo, aho ingabo zo mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'abibumbye zahawe inshingano yo kubungabunga amahoro nubwo basa n'abananiwe kubigeraho. Icyemezo cya Afurika y'Epfo cyaba gishyize iherezo ku ruhare yagiraga muri ibyo bikorwa byo kugarura amahoro, nubwo MONUSCO yaherukaga kongererwa amanda kugira ngo ikomeze kubungabunga umutekano w'abasivile no kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa byo bikomeje kwiganza muri icyo gihugu. Mu yandi makuru, reka tubabwire ko ibirwa bya Mayotte bikomeje kugenda bigaragazwa nk'amerekezo mashya ku banyekongo basaba ubuhungiro kuko umubare w'abajyayo ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Umubare w'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugenda wiyongera ku bwinshi muri aka gace, nk'uko ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe kwakira no gusuzuma ibyifuzo by'ubuhungiro OFPRA kibitangaza nubwo kitagaragaza imibare nyirizina. Icyo kigo cyerekanye ko abanyekongo aribo bamaze kuba benshi mu basabye ubuhungiro mu birwa bya Mayotte. I Mayotte abanyekongo baherutse kuhagera batujwe mu nkambi iri mu majyepfo ya Mamuduzu Dati. Yego Manetsi, Ubushinwa bwateguje gahunda yo kubaka igikoresho gifite ubushobozi bwo gutwara no kohereza indege z'intambara no kurasa za misile kuva mu isanzure. Ibitangazamakuru bya leta byasohoye amashusho agaragaza Lunion ishobora kuzaba igikoresho cya mbere kinini ku isi gitwara indege z'intambara gifite ubushobozi bwo kugendera mu isanzure ry'isi no guhungabanya ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose ririho uburyo kwirinda ibitero bya kirimbuzi. Iki gikoresho kizaba gifite imiterere ya mpande eshatu, gifite uburebure bwa metero 244 n'ubugari bwa metero 610. Ku barebye filime ya Star Wars The Force Awakens hagaragaramo igikoresho kimeze nk'iki. Biravugwa ko kizaba gifite ubushobozi bwo guhaguruka, gifite uburemere bwa toni 1200. Magingo aya nta kindi gikoresho gifite ubwo bushobozi. Manetsi we. Yego, nubwo Amerika na Iran biherutse kugirana ibiganiro, ubutegetsi bwite Iran bwatangaje ko bushobora kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati mu gihe bwagabwaho ibitero. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran zagiranye ibiganiro bitaziguye muri Oman kuwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare muri 2026 mu gihe umwuka wari ukomeje kuba mubi nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo bya nucleaire bya Iran muri 2025. Perezida Donald Trump wa Amerika yaburiye Iran ko izongera ikagabwaho ibitero niramuka yanze gusubukura ibiganiro. Ndetse muri Mutarama 2026 Trump yohereje ingabo nyinshi mu burasirazuba bwo hagati asaba ko Iran yagiraho igarukira mu gutunganya uranium. Ibiganiro byo
kuwa gatanu byari ibya mbere bibaye mu kugerageza gukemura ibi bibazo byazanye umwuka mubi, gusa nubwo nta mwanzuro mushya watangajwe, impande zombi zemeye gukomeza ibiganiro dati. Yego, ku wa 4 Gashyantare umwaka 2026 perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanyujije ku rubuga rwe rwa X ubutumwa bugaragaza ko igihugu cye cyafashe iya mbere mu guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga rya AI. Yagize ati: mu Bufaransa dushyira imbere siyansi, niyo mpamvu nasabye isi kutuyoboka ku bijyanye na siyansi. Nishimiye cyane kubona uyu muhamagaro warumviswe n'abantu benshi. Abafaransa, abashakashatsi bakomeye bageze kuri 40 bashyizemo Ubufaransa manetsi webe. Yego, hanyuma reka twakire mugenzi wacu Yotam atugezeho amakuru avugwa mu myidagaduro. Yotam, turongeye turagusuje, uraho neza? Uraho neza manetsi na dativa. Umunsi wawe wagenze ute? Umunsi wagenze neza cyane manetsi. Hanyuma mu myidagaduro ho bimeze bite? Imyidagaduro nkuko bikomojeho, reka duhere ku Ikeza Pamela yerekanye ibaruwa The Ben yamwandikiye ku munsi we w'amavuko. Binjije ku mbuga nkoranyambaga, Ikeza Pamela yerekanye ibaruwa The Ben aherutse kumwandikira ubwo yamwifurizaga isabukuru ye y'amavuko. Muri iyi baruwa The Ben yagize ati: isabukuru nziza mutima wanjye, birababaje kuba tutari kumwe ngo wizihize uyu munsi turi kumwe mbona nkubone. Nishimiye ko inshuti n'umuryango wawe bari hafi yawe bakuzirikana bakaguha urukundo ukwiye. Mwifurije isabukuru nziza cyane kurusha iyindi minsi wigeze ugira isabukuru y'amavuko. Pamela yizihije isabukuru ye y'amavuko ku itariki ya 31 Mutarama 2026. Icyo gihe yaje guhita yerekeza muri Tanzania aho yajyanye n'inshuti ze. The Ben mu kwifuriza umugore we isabukuru y'amavuko yifashishije ifoto yamufotoye umunsi wa mbere bahurira muri Tanzania. The Ben n'Ikeza Pamela batangiye urugendo rw'urukundo muri Kenya mu mwaka wa 2019. Kuva umunsi bahurira muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba, ibyakurikiye ni amateka. Mu Ukuboza 2023, The Ben na Ikeza Pamela bafashe icyemezo cyo kwereka ibirori inshuti n'abavandimwe bakora ubukwe bwabereye muri Kigali Convention Center. Mu mwaka wa 2025, Pamela yibarutse imfura ye na The Ben, umwana wavukiye mu Bubiligi, bahita bamuha izina rya Luna Ora Mugisha Paris. Dukomeje andi makuru manetsi, nyemerere tuze turebere hamwe. Bazongera Rosine agiye gukora urugendo ruva i Kigali rwerekeza Nyagatare n'amaguru. Bazongera Rosine agiye gukora urugendo ruva i Kigali rugana Nyagatare n'amaguru mu rwego rwo gukusanya imfashanyo yo kugurira abana bo mu byaro batishoboye impapuro z'isuku bakunze kwita pad bifashisha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza mu gihe bari mu mihango. Uru rugendo rw'iminsi 4 rungana n'ibirometero 160. Bazongera ahamya ko urugendo rwe azarutangira ku itariki ya 12 kugeza ku itariki ya 15 Gashyantare 2026. Munetse ko bikomojeho rero Kiss Easy, Lisa Junior Rumaga ndetse na Pascal mu bakoze mu nganzo indirimbo za Weekend. Muri iki cyumweru kigana ku musozo, abahanzi batandukanye bakomeje umurimo wo gususurutsa abakunzi babo bifashishije ibihangano bishya mu Rwanda, barimo Kwisizi, Lisa Rumaga, Pascal nibo bakoze mu nganzo. Ibi ni ibihangano abahanzi bashyize hanze byagufasha kuryoherwa n'iyi weekend. Kwisizi yashyize hanze indirimbo yise Chocolate. Iyi ni indirimbo nshya ya Kwisizi yabaye yashyize hanze mu buryo bw'amajwi mu gihe yitegura gusohora amashusho yayo mu minsi iri imbere. Iyi ndirimbo yatunganijwe na Element L, yumvikanamo inkuru y'uburyo umusore aba yanyuzwe n'urukundo arimo n'umukunzi we ku buryo yiyemeza kunyurana nawe mu bihe byiza ndetse n'ibibi.
Paccy Kizito nawe yashyize hanze indirimbo yise Last Time. Paccy Kizito wamamaye mu itsinda rya TNP mbere yuko atangira gukora umuziki ku giti cye, yasohoye indirimbo nshya yise Last Time. Iyi ndirimbo yatunganijwe na Element Ere, yagizwemo uruhare n'abahanzi barimo Trace Montana na babanye muri TNP ndetse na Diaspora, mu gihe amashusho yayo yatunganijwe na AKA. Manetsi twashe n'izindi ndirimbo waza gufasha kuryoherwa muri iyi weekend. Junior Rumaga nawe yisunze Kivumbi King bakorana igisigo bise Inzira y'umusaraba cyasohotse mu majwi ndetse n'amashusho. Sibo gusa kandi Zotrap nawe yakoze amashusho y'indirimbo yise Kristo Yesu. Umuraperi Zotrap yasohoye amashusho y'indirimbo ye nshya yise Kristo Yesu iri mu zigize alubumu ye nshya yise Nago Anoga. Iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi yakozwe na compression ndetse na track, mu gihe amashusho yayo yafashwe anatunganwa na Figma. Manetsi dukomeje andi makuru rero ngo twabikomojeho. Yego Manetsi, Kim Kardashian yashyize umuco kubirebana n'imibanire ye n'uwahoze ari umugabo we Kanye West usigaye witwa Ye. Kim Kardashian naye bahuye mu mwaka wa 2012 bashyingiranwa mu mwaka wa 2014, ariko baza guhana gatanya mu mwaka wa 2021 nubwo yemejwe mu mwaka wa 2022. Babyaranye abana bane, North St. Chicago ndetse na Pascal. Ubwo yabazwaga ku mibanire ye naye Kim w'imyaka 45 yagize Kim w'imyaka 45 yagize ati tuzahora iteka turi umuryango, twese dukunda umuryango wacu kandi dushakira ineza abana bacu. Manetse ni bakora imyidagaduro twari dufite. Urakoze cyane, hanyuma rero kutuyanzuye mwakoze kutwumva, dati wakoze cyane. Wakoze cyane Manetse. Abadukurikiye bakoze kurushaho, hanyuma mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.